Ya karima ka muteria ni maumerete komeneria kambuni ya mainya KPLC nontu wayo kurega kubingia wetikaniria gatagati ka wakarima riuga ni metikerie kunenkira kambuni inu kithaka kia eka ithatu kuthondeka mitambo ya obo na mo KPLC ya kire skuru ya sekondari ya kamuteria nyomba ya kurara na kugwatithaniria micii yonthe ya ntura inu stima onturi utibingitio mwanko mondi turi riu mabete kambuni ino ntuko inya gukinyaniria wirani uyu kana maume kithakani kiubantu ni bakambuni ino mariuga meterete mwerekera kuma obishini nene mushi wa Nairobi. Samuel Gaishima atuambiririe na ripoti inu. Akariba ntere cha kamutiria wadi ya Igamba Ng'ombe bariuga ati ibaekanire wirane na kambuni ya ugaibo mainya KPLC bakuba munda wa eka ithatu araba kwirigira waka substation neo kambuni enu yakire chukuru yago ya secondary ya kamutiria nyomba ya kimamo amona kubaikira stima chukuru eno na nkurukiba ikire akariba ntere no stima michie yago amona ogu akariba babariuga ibano gete iwetera kambuni ino ebaingiria wirane bubu wariraba kuona tayari kambuni ino yambirite kurutithia wira munda urababa nenkere antu bakenya pawi bajiri aba to request to back substation na toro da agreement nabo to banenkera coordination yemwe itoko banenkera kaidatu na to akorokia na banenkera wa kaidatu lakini agreement yale yemwe bakire kamuteria secondary stima bakire kamuteria secondary ndom na arabadi basambasire antu bonde ba community yondi ya kamuteria stima lakini antu babu batwike tekiongo kiumo batikwenda kwireka intereka itereka na nyume akorotha agreement ira twaruthire kwamba baikire kamuteria stima secondary na ba ruthe dom na primary na bacoke bekire community boi bacokete thaino batwika kaba kuregana na bura twaranyirie nabo na wathi site-ini cia wabaoria ene kiuria bo betwika ba uturuma wathi wenda kumenya imbie kwenderea uthie muntu ari akwira imbie kwenderea still bambiria gwira batambite gwita community tumenye imbie kwenderea na ikenderea ta na ikathia ta na turitetheka ta bura twaraniretie twarumanire kigwanja ya stima tio ene katukona gwa ikorokete ana tuticionaga ana monki gunka tutiguonaga na betu bathoma na tutandika reto athira tugacerenda atori beto ituthinire ona njwere tandithani kiongo giako kambenjete no ntindagire nginya stima cia ukonjora nacio stima gatucionagira ikorokete na munde toregwa aninu twekiritwo agu ituticiona akariba baende ibanenkerete kambuni no ntuo 14 baigwe bakubaingiria mawirane mamu kana babaingate mundani uju to banenkera ntuo 14 baigwe bakolivesete agreement yetu atikaniria nabo okegwa wekira kwa stima yukumo patuchokeria menda yetu tukara thirikari twekire stima ende wewe tu bavaketi maka imbi gitumi batarutagura bubu na ibanenkere into yothe banenkerwe kasima bekirwo batakio bakorea bali jukuru bakorea kana imuinge takio bakorea stima ekiro chekejo nyomba so gintu kirakire atukuga twi akariba kamuteria gwe batikwamba guturuthira bora tukwenda ntuwe 14 ciathira atukathukia action tio todiwa tabanengera ntuko 14 ogabatiro baboto kuga tigo tokathi tuingi agu bakaraga na tobaengatie nonto munda nweto na egetunyo mwana enenkagira mongo bariuga wanabakalasimika utumira njira ya koti wetia haki yago bari na maratasi makugana kuonania mbitiganirio gatigati kago na kambuni eno ciathira tukathi tusiki court injunction tuthitange title yetu tuke revoked tucokerio community munda wetu kwa after 14 days tukathi court nondo twena minute twena agreement yetu adikanira bo tukathi court tio tuthitange Kenya Power pachokie munda yetu tio tukarea thirikari ngajura watethire makanyanga atutethia ituchugitie kuona ichokio kuma kiri obichi ya kambuni eno ya Kenya Power ya muchi wa chuka baraba ugite ati batiumba kwariria ndeto ino iraba kuga yumba kwarirwa gakino obichi ya Nairobi enkiripotera wa TV kuma gichigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe mbitewe Samuel